Na Mbula FM rek tale taki. Gonga elambasa Mbula FM nambando ena sere. Ando tale tak na borong ena Mbula FM nambando ena sere su. Au vai tu garaki au reba tu ni stima au ndau tale tak na borong ena Mbula. Bola bina Fiji, Bola FM nambando esinga toka. Bola bina era roga. Bola FM nambando atikola. Bola FM nambando ena sere. Misambula sekongono wakalela kaninonda itukutuku. Wakareta kana Citizens Constitutional Forum ni nandei tiku ngana nona tambaka soni labe-labe ni nonda yabu ni wakabule wani ronondo lutin katolu. Di nangani bina kata na mati ni tu me taurele sikede ni labe-labe asa visualia kata umanda. Ekana kena dari katao ni tala-tala akuila yambaki ni sembera ni rongoda endo ni tukutuku mebuana buni lawa yana tiki nongo. Tukuno na tala-tala yambaki ni sabangarana biwa salataki bakalawa ni yoti na bakarongo kakaya ni bolongo e baka matata tiku ngabir na leo ni bunua na bika toka na nonda yabu ni baka bulewa. May natini na undolo na ilabi-labi ni bolongo kametambaki e sabisyo leake sivya ni vitu na undolo kasasenga ni nangaibisyo leake na buo ni tolo na undolo na ilabi-labi. Warita koturang ni bisa Rusia titunrabu ni namaka merau na sota tiko kena minista ni bitango maki na nonda benua ceketani dokana singa ene kena bakandita kina wili-wili ni bisa herangan rebi merna yan raba na winding-dingi. Tukuno tunrabu ni sa toka tau manda na lalawa ni tambadaka-daka na buku ni nonda to winga rabi na winding-dingi kame kakwa ni wata otaka na nonda to winga rabi na wisteseni kena wei police post. Eka tunrabu ni sewara kitingana ngunungo na be wandita ki mena ministeri ni winding-dingi ena kena wandita ki ne wili-wili ni bunue so kana baka edor kina na winding-dingi singandua merau ni roto taka-taka na lebu ni obisa ngan revi. Tukuno tunrabu ni sa toka talengana lalawa ena kena ndalabi na nonra mai baka rauta ki so mera vinga rabi na tikinongo yana baka tau mai na be wando nui ni maten tu. Amai mbuto kode ni ngunu-ngunu ni benisini na Total Service Station na Victoria Parade Suba na Mbongi. Roa duruma yani bakukua, rona tangane na bunongo, karau taurisele, tabayalala ke na pinchba, karau beba karerebu anandau ni bengarabi, ni berni rombuto kode lima nandrau rosa ngabulka di $1. Roa andro na lewe rua, en tangane ngo, en andona taxi bula-bula, karasabang angati ngano bisa na bika kamayado. Kinangito may tekebuta kinikua hena rara na Govin Park maimba na sota-sota ni Oceania Champions League. Roma indol-ndol kina na tim ni Tafea may Vanuatu kina tim ni Hekari United may Papua New Guinea. Amay inganga na tim ni Tafea buwa na tim ni Hekari United na tolu ke indua. Enay karuan ningito amay inganga kina na tim ni Mba buwa na mata tim ni AS Magenta may New Caledonia na rua ke Senga. Dave ker na vakaleleka ni nonda itukutuku ni moa demanda. Tale tak na Radio Fiji One na mwirani nonda bunua. Ando tale tak na borong ena Radio Fiji One singa toka mbole tani station ni alumatua. Ando tale tak bale una borong ena Radio Fiji One station ni alumatua ilo toka. Ando tale tak bakal na barong na Radio Fiji One mandi na station ni Alumatua. Au tulgoy korbo ando borong lewe na station ni alumatua na Radio Fiji One. Ando borong ena Radio Fiji One na station ni alumatua nambando tele. Na Radio Fiji One nandu mai bitin honga ni BNN.